penjagaan. Apa Pak Bu? Penjagaan. Akhirnya biar kita itu dijaga oleh Allah supados boten kena napa tiyang jahat baik dari setan utawa makhluk itu terhindar dari santet, terhindar dari sihir. Nah, asbab nuzulipun surat napa niku Al-Falaq kali Anas nggih. Surat Al-Falaq kali Anas niku nek ngarani niku Al-Muawwidhatain. Apa Pak? Al-Muawwidhatain. Artinya dua surat yang turunnya bersama. Lah nyapa kok bersama? Ngoten nggih Bu? Nah, ternyata niku asbabun nuzule Rasul niku dipegel dipuweti kali tiyang Yahudi. Niki manggene teng kafir Yahudi. Niki manggene teng Madinah. Madinah niku pundi, Mbak? Madinah Kulon. Nek kita ngediyo teng Madinah. Lah Rasul niku kena sihir, disantet ya Yahudi niku. Namine Labib bin Aqsam. Sinten Pak? Labib bin Aqsam. Makane nggih putu napa anak aja dijenenge Labib nggih Bu. Niku tiyang ingkang nyantet nggih Rasul. Labib bin Aqsam niku kok becik dengan Rasul sehingga namanya Rasul sakit. Kepalane sakit, badane terasa sakit. Lah akhirnya pun malaikat Jibril ngaturi dumateng Rasul, ya Rasul sebenarnya engkau kena sihir. Nah niku Rasul mawon kena sihir nggih Pak Bu, napa mawon kita manusia biasa. Ngoten lha hikmah niku. Lah berarti kita disuruh napa nyuwun perlindungan dumateng Gusti Allah. Terus akhirnya Rasul diberitahu nek di belakangipun dalam Rasul wonten sumur zaman. Namanya sumur apa Bu? Zaman niku. Rambutipun Rasul niku dipendhet kali Labib bin Aqsam wau. Diikat teng sisir. Kesok sisir Bu? Jungkas. Jungkas niku rambute Rasul, rekmane Rasul dipendhet diubetne teng sisir terus digandene kali pelepah kurma. Pelepah kurma niku nggih gane kurma niku. Wite apa niku pelepah niku. Pelepah kurma niku pelepah. Lah niku terus ditutupi watu gede teng lebete sumur. Nah, terus Rasul nyuruh sahabat Ali niku supados mendhet napa niku rambute